kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Adda ka di pa iti masapul mo, Kathleen, bakit? Awanan, daan nila kay. Agrubwata kon. Awan tinalipatam. Tibalon mo ngay. Tipayong mo. Adda dito'y bag ko. Nasaya at matngarod no kasta. Si kamanan ti makaam mo dito'y balay So kunom to dagiti ubing iji pagadalan. Ken no awan aramidam, aglaba ka kuma. Ay nawaw, saanin na masapul nga ibagam da bakit? Amukon da kita. Agyaman ako na ilakay. Yan tangay si katimang manggay. Siyak mo't ati makaam mo dito'y balay. Kasta ti kayat ko ken kaket. Saan ka na arte? Gaputa iso ti may parbeng bakit? Masapul nga agtinulong ta. Iti kasta, naragsak ti pamilya ta. No kasta ti kapanunutam, saan ako ngagparikot lakay. Mala, agrubwatak nga rudan, tapno saan ka maladaw. Okay, bakit? Agan-anad ka. Rugyak mo tindaglaba. Naimbaga bigat mo, Dani, anak ko. Ne, da kayo magkaham nanang. Ay nawaw, kas kala nakigtot anak kakita kanyak. Saan nyo ba't ngamin ngayong bagbaga nga umay kayo dito'y balay itananang? Naggapuak iti ayan ni Antame, nalagip ko ti dimagas dito'y balayaw. Agkape kayo at damot ti tinapay dita. Ay, nabsugak pa anak ko. Ni Kathleen. Ang dati trabaho na itananang. Isaw ti agtrabaho. Wain, naawat ngamin iti naplayan na. Iso kapilitan nga gikata. Tapno at dati mga sikaso kadagiti anak may nanang. Naimbag man, tay manugot nga iso ti agtrabaho. Wen tatakdakil ti sweldo na no iso ti agtrabaho nanang. Sa bagay, adda ngamin nalpas na. Wen nanang. Kasta tinasayaat. Agtinulong kayo, tapno malag-anan kayo adwa. At dalabit papanak nanang. Ay nawaw, sa di numan ngaminan ayat ipapanam si Kaador. Imbis a makipurdya ka? Mapanak iti ayan ni pari Dani nanang. Ay nawaw, saanan? Ang mga numataktak jay tao. Madama tilabana itay limabasak ijayan da. Anya ti kunam nanang. Aglablaba ni pari Dani. Wan, apay, adda ka di parikaut. House husband nga rudan ni pari Dani. Kas jay ti ulidan nga asawa, Ador. Amuna atulungan ti asawa na. Ulitan nga asawa. When no under disaya nanang. Natural. No adda trabaho ni bakit na. Isaw ti agtagibalay. Kas jay ti maiparbeng, Ador. Iso ti padre di pamilya nanang. Apay kung mga iso ti aglaba. Adamat ni bakit na. Bakit yan daag ita bakit? Siya kung ti mapan makitsanda lakay. Siyak nga rudain. Sigurado ka? Wen, unay kalakit din aya. Naibusin ti abasto tayo. Isa masapul ang mapanak makitsenda ita. Amom ti gatangam. Katwa na, siyak pa eh. At damot listak. Nan kita man lakay. Kita man ustungot lang. Nood dati kurang, ilistam latan. Mabiit lang nga rod ta kita. Ustungot lang bakit? Husto mo't lakay. Ang mabiit lang ang takitaag pa'y dagiti daddo mga awan. Ta iso ti inayon ko dito ilistaan. O sige, tagdi ko sa klabiit. Ilistam lang nood dati kurang na. Tas siya kung timapan makitsenda. Kunak tumat si kadayta pari Dani. Sigamot ka yung parado. Sa dinong tinagapuam. Iti ayan ni pare Andres. Nakipalot kami. Ay si Kangay. Ne, anya da kita nakakarton na binangkat mo. Abas tumid ang kita pare. Ay nawaw.
Di mo ibaga, asikat imbaw ni bakat mo, agpalingke pare. Kapilitan na siya tinapan, pare. Awan ngamin tiwayan ni misis. Taad dati trabaho na. Una yan pare. Anya tinakakatkatawa, pare. House husband ka gaya man pare. Adda ka di dakas, pare. Apaya si ka, ti mga rarami ti trabaho kuma ni misis mo. Trabaho ti babae dito pare. Trabaho ti babae kin lalaki ko na pare. Addaking ka, no di mo pa ti bagbagat pare. Ay, awan katawaan da ka, dagiti kalugaran tayo no ka. Bakit? Di off mo itaya. Wan lakay, apay ka din. Kunak lakit din o damot ten rik-rik na. Awan. Dagiti ubing nga Mangmanganda bakit? Adda klase da ita. Ano sampay laang ti mangitulod kadakwada Un bakit? Tapno makasigurado tamad laang. Nga iti pagadalan ti pagturungan da. Agihaman ako unay lakay. Numabisin kakit mangan kalata. At damot naluto amakan. Aggidan talatan inton madamdama. Okay. Panawan ka pa nga ron. Tas kaswag da giti ubing. Amangan lumala daw da iti klase da. Sa dino tinagapuan pare dani. Iti pagadalan, pare Ador. Pugtok pare, si kamanan, tinangitulod ka dagiti putot mo. Ay nawa. Awan mo't siguro ti daka si Jay, pare. Kit no trabaho ti babae dito pare. Anya? Trabaho ti babae, ti mga sikaso ka dagiti ubing. Iso asaan kumasi ka, ti mga ramit ka dagita. Ni bakit mo kumaa? Ni bakit kumot nga min tagtrabaho, pare? Ay, awan mon pare. Masapol at tulungak ni bakit ko tanong saan? Apaan na? Under ka gaya man niya. Saan mo't aga po tatultulungak ni bakit ko, pare? Kat under na kon. Ay, kas lakas niya matlaga na pare. Anya? Katwan no shakti si ka. Ay, jak ipalubo sa kasta pare. Talaga ka day ngawan ti pagbaliwam si ka, Ador. Ay nawaw. Apay kastama na nanang. Awan ti takas ang raramidak anya. Nangagkaw ti panagsasaom ka ni Dani itay. Ha? Dajay ka din nanang. Tasurwam pay laang iti dakas ti padam ataaw. Putno mati bagbagak nanang. Trabaho ti babae ti kasjay nga raramidan na. Trabaho mo't lang ti lalaki dayjay. Saan aga puta babae iti kaadwan amang itultulod iti anak da iti pagadalan. Kat panunutem maten at trabaho ti babae iti kasjay. Iso ti putno nanang. Ay nawaw ka. Iso a pinanawan na ka ti asawam. Takasta ti kapanunutam. Ay, naimaglakid din. Tanalpas ko mo't lang ang tinaglaba. Ibilag ko na gito yan. Iti kasta, mamagaan mo tayo. Sayang mo, tidarang tiinit. Pare dani! Yahoo! Ay, lumabasak pare! Nimot pare Ador da jay. Nakaigamiti manok. Mapandaman siguron makipalot. Bay-bay aglatan. Jakon sungbatan. Amangan no kan tiyawan nakmanin. Nang runakit nakita na ti panagsalapay ko kadagiti linabak. Ay, lumabasak pa'y kunak, pare Andres. Ay, pare Dani, kunak kuma. Ha? Oh, mayat May isa ka gayam kadagiti taga. Anya taga, pare Ador. Tagaluto, tagalaba, tagainaw, tagawalis, tagasundo, tagapalingke. Kanda dumapay. Ha? Among pare, ti lalaki, iso ti makuna ahaligi ng tahanan. Iso adi ka nga ron agpaandar iti asawam. Pare, sa anak nga under ko nakmanin. Tultulungak lang mo ti asawak. Tay sukit nga ron ti ada trabaho na. Oo, adula amin dayta. Ti kunam kay day, under ka pare. Hay, sige ka pare. Ang mga nubirngasan da kanton iti Andres dito yung lugar tayo. Apay nga taakas jay ti panagsasaw ni pare Ador kanya. Trabaho ti babae kung kunana mo da kanayong. Mga nan, Dani lakay. Naunag sa mo ti pampanunutam lakay. Ha? Itay pa'y nga ay ayaban ka. Mangantan. Pasensyakan bakit? Anya ti pampanunutam aya. Wano, adda ka di parikot. Awan day jay bakit? Adala na lagip ko.
Sigurado ka, ah? Wen, mangantakit din. Taso ko nakapay iti ubing inton madamdama. Ay nawaw, uunay man tindi kas tabiyag. Ay, nawaw. Apay kastamot tan lakay. Makao mga rod. Makaumatian niya. Katkatawaan dagiti kalugaran tayo. Anya? Wen ata siya kano ti mga aramid iti trabahong kuma. Ay, una yan lakay. Saan ka di ana pagsaritaan ta asyak tag trabaho? Sika ti agtagibalay. Wen ngam ado nga rod ti sa uda. Di mo nga min ida ikaskaso, ah. May bagam ti kasta. Ngamin, saan asigat ti katawan da? Trabaho ti babae kong kunada. Bakit nakababain? Anya nga ro ti kayat mo ama pasamak? Magtrabaho akong bakit? Sigurado ka? Wen, siyak tagtrabaho. Tapos di dakat katawaan kan kantsawan nga underkas kada Andres. Ay, kat si ka ang arod. No iso ti kunam, di iso ti aramidom. Anya tinagapaan nyo kanila kay mo idikalman, Kathleen. Nakadamagan nyo anagapa kami, Nana Mercy. Nangag ko, ti sa uyo, idilim mabasak iti paraangan nyo, balasang ko. Ay, nilakay ko nga rod, Nana. Apay nila kay mo. Ibain na mo tentar aramidan na. Anya? Katkatawaan ka nung amin dagiti kalugaran tayo. Taiso ti mga aramid iti trabaho ko ma. Maawatan na kuma, ta si kamot nga rod ti ada trabaho na. Kaya nangaruden ti agaplay, Nana. Parikot ko ita, ta saan mat amabalin nga agtrabaho kami adwa. Awan mga sikaso kadagiti ubeng. Ay na, kinapudno na, ni Ador ti may sa amang uyaw iti asawam. Tunggal makita na ngamin kat katawaan na. Ay, agparikutak ki din, Nana. Kunamlan asino mat ngamin dayjay nga Ador no agsasaaw. Iso a pinanawan ni bakit na takas jay ti ugali na. Ti kayat namat kat isaw ti pagsirsirbian ni bakit na. Pudno nga rod ti sayang gusang, may papankin Ador, Nana. Ay wan balasang ko, pudno dayta. Ibagam kanila kay Mau, ano adda ti mangag na, kat saan nga agpaapiktaw. Anya kumangamin ti ammo ni Ador, kat sadot mat amaysa. Pangaasem, tadimon kankantsawan ni Danay, Ador, anak ko. Nay, apay manan nanang. Wen ta saan damutin nga agkin naawatan ka ni bakit naga po iti aramidan yaw. Kat, apay asyak ti pabasulon nyo nanang. Wen takat katawaan nyo mat ngamen. Kankantsawan nyo mat ngamen, isu aday jay. Mabain ka numatan. Normal laeng nga makarik na itibain. Nang runak at iso ti lalaki nanang. Tapno ibagakken ka. Kas ka ni Danay, ti makuna nga ulidan nga asawa. Ulidan no ulidan. No awan ti nasaya at nga ibagayo iti padayo a tao. Agulimag kayaw. Di yu pakibiyangan ti biyagda, no awan mo't tinasaya at ama itulong yaw. Ay saan ko abasol? Nagpaapekto ni Dani nanang. Damat tan king kuana Masaktan ta isumat ti pudno. Andar mat ngamin nanang. Ador! Pudno mat saan ka de? Under di saya, de di adani. Iso adi na bagay ti Dani anagan na. Ti bagay na Andres. Hay, makaamo ka. Numauma ni Kathleen kat sikat apaan na, makaamo ka mutan iti biyag mo, Ador! Agaplaya kon bakit? Ay na, saanin lakay. Siyaklatan ti agtrabaho, ta sikat ti agtagibalay. Ay, saan? Diya kayat. Kantsawan dak mo ituloy ko pa iti aramidag. Ay nawaw, apay ngamin nga agpaapekto ka iti bagbaga ti pada matao. Nakababain nga rod bakit? Nakababain? Nakababain gaya man, ti panang tulong iti asawa. Diya ka mon bakit? Basta nagtrabaho akon. Sikanti agtagibalay. Saanin ko na lang arudan. Narigat ti trabaho iti konstruksyon. Iso nga rod nga ibirbiro ko, tapno saan kamutlaang amarigatan. Ay, basta. Di naklapdan iti kahit kong aramidan, Kathleen. No kunak agtrabaho ak. Agsarita taman, Ador. May papanitian niya, Kathleen. Sika magayam ti numero 1 amang kankantyaw iti asawa. Kahit, anya ko maita? Pangasima, tasardengamon nilakay ko. Saan anasaya at ti kastang aramidang? Ay nawaw, iti anya aga po asar dengak. Apay, masaktan aya iti bagbagak kat pudnumot nga address. Sa
Sardengamon ti asawak, no di mo kayat nga idarum ka, Ador. Ha? Idarumnak kunam Kathleen. Wan, iyuman ko kini kapitan ti kasta nga aramidam iti asawak. Iti kasta, maikan ka iti pagnakmam. Saan kasalumot nga men, kaya't kanayon abisin nila kay mo. Isupay kit din ti mga aramid iti trabahom kuma. Ha, agtal na ka man si Kaador. Di ka agpakalaing. Di saan nakakumapinanawan ni baka mo, no talaga mo laeng analaing ka. Ha? Dayta ka panunutan ti makagapo, no apay apinanawan na ka ti asawang, saan ka de? Agtal na ka kuna manang. No di mo sardengan ti asawa, talaga nga agdarumak. Idarum ka, Ador. Nakaamon nga ta ni Kathleen iti parekot mi nga gasawa. Anya nga'y, nariltok kalakit di nga rudan adi na oras, Ador. Ay, no sa anak lang nga nakapagtepel itay, ang mga no natibab ko day ay. Nasaktan ka iti insawang na kat pudno mat. May sakayumot nanang. Dayta nga main, nalaing kantumot amang kantyaw iti padam a tao. Di mo amaw anaragragsak tibiyag da Kathleen kanidane ngam tibiyag mo. Adula amin. Basta under day ya dane. Under. Ay nawaw, sardengam ngaminan ni Dane. Saan aday takan kantyaw ti paglaingam. Apay di ka mabutang abay darum ka. Tanya kumangay ti pangidaruman day di Kathleen kanyang. Awan mat madingay naramit ko nanang. Ay nawaw, talaga mat anatangkan ti ulo man niya. Ket pudnumot. Saan ka din nanang? Hay, jak amukin ka, Ador. Makauma ka akasarsarita. Ha, di ta ka man langan. Ha? Ay nanang. Nanang. Di tak panawan dito. Adda punto ni bakit mo, Danay. Anya nga ro taramidak nanang. Kan-kantsyawan dak mutan. No kantyawan da ka, di kantyawan mo't ida. Ni pare Ador. Nalaing agkantyaw day ja tao nanang. Ni Ador, apinanawan ni bakit na. Ha? Tidamag ko kat feeling bus day ja tao. Iso apinanawan ni bakit na. Nalabas ka no ti kinasadot na. Di na amo atulungan ti asawa na. Payawat na kano amin. Iso anauma ni bakit na kat pinanawan na. Pudno nanang. Saan mo't ngamin akasta ti istorya na kanya kide? At da kanumot lalaki ni bakit na? Oho, inulbudan na kalaeng. Iso nga agpanunot ka, anak ko. No di mo kayat apanawan na ka ni bakamaw, di ka agpaapektaw iti ibagbaga ti padam a tao. Tinapatag kat naragsak ti pamilyayaw. Para kan ka lakay. Ay nako. Kortamot da ito, Kathleen, bakit? Wen, para kan ka. Gatangam no anya ti kayat mo agatangan. Awan, bakit? At damot amin na nakasapulan tayo dito balay. No awan pa'y ti pangusaram, di idulin mo pa'y lang. Sigurado ka di bakit? Wen, deserve mo dayta. Ngamin, nasingput, kun nagagat ka nga asawa. Ay na, agyaman na klaunay, bakit? O sige, agrubatak nga ruden tada trabaho kita. Sikat ti makaam mo amang sukon kadagiti putot mo, ha? Uwan, bakit? Amok no sa di naman ang tipapalam pare dani. Mapan ko sukunan dagiti putot ko, pare. Adda ka di parekot? Ni bakat mo ngay pare ha? Adda trabaho ni bakit ko, pare. Iso asya akong ti mga rami diti trabaho na kuma. Andres ka talaga amatan niya. Sige, kantyawan na kagingga kay kayat mo, pare. Awanan ti bibiyang ko dita. Tinapatag, kat naragsak ti pamilya. Ha? Ibagamlatan di kayat mo ngay baga, pare Ador. Basta siya, sa anak akas iti daduma dita, a pinanawan dagiti asawa da, gapu iti kinasadot da. Ay, namaw. Sige lang, pare Ador. Kantyawan na, agingga kay kayat mo kunak manen. O kailangan kanyak. Tinapatag, kat agtintinulong kami kini bakit ko. Kang runani ti amin, pare Ador, saan kami nga agap-apa? Ay, nawaw! Di mo ibain no may saka a house husband. Tinapatag kat matultulungam ni misis mo. Laglagi pam, nga awan ti trabaho ang nakababain no para met iti pagimbagan ti pamilyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan.
Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot ka na kayo to'y YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.